So ayun mga Uragon, ito na yung second game. Alcombra versus Mahajar. Panalo kanina yung Mahajar, git-gita ng laban. So ayan, inbounding the ball si Carbonell. Carbonell to Blue Boy, si Bimbol. Tawagin na lang natin dyan, Bimbol. Bimbol, jump shot, wala, rebound by Priagido. Priagido to Pasculado. Pasculado now, nagdi-dribble ng bola si Pasculado. Ayan, Pasculado. Ayan, Gentirone sa ilalim, binigay kay Omar. Wala! Yun. Ayan. Si Danyo, nagdadala, naistilan ni Omar. Uy, foul down. Omar. Kick. Ina! Yun! Mr. Oiram. Mr. Oiram, ayun. Binigay kay Pasculado to Gentirone. Yun o! Point, Gentirone! First point for Mahajar Boys. Danyo, dribbling the ball. Danyo. Inal to number 15 to Carbonell. Carbonell, o yun. Ball daw. Same ball. Inbounding Carbonell to Danyo to Carbonell. Carbonell. Ayan si Carbonell. Binigay kay Inal. Back to Danyo. Back to Inal. Sinyot. Yun! Ringless. Point by Inal. Mr. Oiram nagdadala ng bola. Ayon, pasok Priagido. Danyo. Ayun na, Carbonell. Yun, pasok. Ayan. 3-2 ang score, 3-2. Pasculado, number 5, binigay kay Priagido. Ayun, pasok Priagido. Ayan, nandun ang bola kay number 15, white shirt, number 15. Ayun na, maghahanap ng mapapasahan. Ayun na, kay Inal, binigay kay Inal to Danyo. Danyo back to Inal. Inal trying to shoot. Wala, na-rebound ni Pasculado. Pasculado, nagdi-dribble. Si Pasculado to Gentirone. Wala, rebound by Carbonell. Ayan, si Carbonell nagdadala ng bola. Ayun. Pass break to Omar. Ayun, long shot. Omar, wala. Nakuha ni Danyo. Danyo. Ayan, Danyo. Ando ng bola kay number 15, si Edmond, white shirt. Ayun, pinasa kay Bimbol. Pasok. Pasok. Priagido, binigay kay Pasculado. Ayun na, si Gentirone sa ilalim. Gentirone. Oh! Mr. Oiram. Yun, pasok Mr. Oiram. Ayan na, 4-4 ang score. Ayan na, si Inal nagdadala ng bola. Inal. Number 15, si ayun. Yun, pasok. Number 15, point. 5-4. Mr. Oiram. Oh. Ayun, nadali ni Omar. Matindi talaga siya. Ayun. Omar, ayun si Danyo. Yun, pasok Danyo. Mr. Oiram. Pasculado. Ayun, nakuha ni Bimbol. Inbounding the ball, Danyo. To number 15, to Carbonell. Carbonell sa ilalim. Ayun, pasok. Ayan na, pinas break. Nakuha ni Gentirone. Oh! Ayan, Mr. Oiram, jump shot. Wala. Kuha ni Omar. Wala. Number 15, layup. Wala, foul daw.
Inbounding the ball si Inal. Inal. To Carbonell. Jump shot. Wala. Nakuha ni Mr. Oiram. Ayun, binigay kay Pasculado. O yun, Genterone. Pasculado. Wala. Rebound by Carbonell. Si Carbonell kay Inal. Oh! Lost ball. Inbounding the ball si Pasculado. Carbonell. Carbonell to Danyo. Danyo! Ayun! Nag-turn around. Oh, nandun na. Binigay kay Priaguido. Ayan na. Si Genterone and Pasculado nandun sila sa ilalim. Pasculado. Wala! Yun oh. Inbounding the ball. Si Danyo. Danyo. To Inal. Carbonell. Ayun si Carbonell. Oh! Na-rebound. Kuha ni Priaguido. Binigay kay Mr. Oiram. Oh! Ayan, inbounding the ball. Si El Negro. Oh, ubad macho. Pasculado to Priaguido. Jump shot. Oh, score 7-6. Ayan, lamang ang Alcumbra. Lamang ng 1 point. Ayan, labas ang mula si Mr. Ryan Danyo. Inal. Si Danyo. Danyo trying to shoot. Ayun, pasok. Ayan na! Mr. Oiram, takbo! Danyo, inbounding the ball. Inal, back to Danyo. Ayan. Danyo, ang shoot. Wala. Rebound by Carbonell. Follow up shoot. Ayan, Carbonell. Ayan, pass break. Nakuha ni Danyo ang pass break. Kaya nakuha ni Mr. Oiram. Oh! Labas ang bola ni Inal. Binigay kay Carbonell. Inbounding the ball. Carbonell to Danyo. Danyo to Carbonell. Oh, Inal. Wala. Nakuha ni Carbonell. Carbonell. Turn around shoot. Ayan. Ayan, nag-change court. Omar inbounding the ball to El Negro. El Negro ng Cebu. Nag-shot. Wala. Nakuha ni Pasculado to Priaguido. Yun o. Ayan na. Si Carbonell. Carbonell. Ayun. Carbonell sa ilalim. Ayun. Carbonell. Kay Inal. Yun. Angle. Inbounding the ball. Mr. Omar to Mr. Oiram. Wala. Nakuha ni Priaguido to El Negro. Wala. Priaguido. Yun. Nadali ni Priaguido. Ayan. 8-11 ang score. Naku po. Si Inal nagdadala ng bola. Ayan, si Bimbo Rocco. El Bimbo Rocco. Ayun, si Omar. Ayan na, si Mr. Oiram. Mr. Oiram! Ando na mula si Carbonell. Binigay kay Inal. Wala. Nakuha ulit ni Inal. Binigay kay Carbonell. O ayun, nakuha ni Priaguido. Ayan na, si El Negro. El Negro. Wala. Nakuha ni... Ayan na, si Danyo. Danyo to Carbonell. Iyon, pasok. 12-9 ang score. Oh, Mr. Oiram now. Mr. Oiram to El Negro. Uy, Mr. Oiram. Wala. El Negro, wala. Woo! Paul. Same ball. Inbounding the ball, Mr. El Negro ng Cebu to Pasculado. Pasculado. Ayan, pinasa kay Mr. Oiram. Sinyot. Yun o. Bah, gumagana ng mga... Ayun na, nandun na mula si Danyo na. Nandun na si Danyo. Ayun, nagliyap. Yun o. Dali. Ayan. El Negro. Woo! Pasok, El Negro. Ayun, fast break. Ang bola kay Danyo. Ayun naman si Danyo. Woo!
Priagido to Pascolado. Pascolado to Mr. Roy Ram. Yun o! Ayan na, gumagana na. Gumagana na ang pulso. Yan na, si Carbonell, nagdadala ng bola. Carbonell to Danyo to Carbonell. Ayun. Carbonell, oh! Wow. Inbounding the ball si Carbonell. Ayun. Nakuha ni Umar. Ayan, si Umar. Talagang mabilis si Umar. Sinulo na. Oh! 13-13. Ayan, tayang score. Carbonell to Danyo. Ayan, Danyo. Danyo to Carbonell. Carbonell, ayun, binigay kay Inal. Yun o, pasok. 14-13 ang score. El Negro to Pascolado. Pascolado, binigay kay El Negro. Ayun, nakuha ni Carbonell. Ayun, nakuha ni Priagido. Oh, nakuha ni number 15, pinasa kay Danyo. Pasok. 15-13 ang score. Umar to Pascolado to Priagido. Yun, pasok sa ganda. Ayun na, pinasa kay goal. Turnover. Majar Boys ang bola. Labas ang bola ni Mr. Roy Ram. To El Negro to Pascolado. Yun o. Pasok. All na, 15-15. 5-5. Mr. Danyo. Dribbling. Danyo. Oh, nablaka ni Pascolado. Ayan na. Ayan na. Pascolado. El Negro. Ayun. El Negro. Oh! Pasok. Ando ng bola. Ayan, binalik kay Carbonell. Si Carbonell, nagdi-dribble. Carbonell to Inal. Wala. Carbonell follow up. Yun. Ayun. Pass break. Pascolado. Pascolado to Priagido. Ayun, nakuha ni El Bimbo Loco. Yan, binigay kay Carbonell. Parang kitikit ito si Umar ah. Inbounding the ball, Mr. Oiram to El Negro. Wow! Pasok El Negro. Ayun na. Ayun na, kay Carbonell. Ayun na. Oh! El Negro. El Negro ng Cebu. Shout out sa mga taga Cebu. Ayan. Proud of Cebu, Mr. El Negro. Mr. Oiram. Dinansa. Pasok! Mr. Oiram. To Danyo. Danyo. Uy. Carbonell wala. Nakuha ni Priagido. Ayun na. Binigay na kay Mr. Oiram. Oh. Iyon, no? 19-17. Ayan na. Number 15. To Carbonell. Back to 15. Wala. Rebound by Priagido to Mr. Oiram. Ayan na. Last na yun. Ayan na. Last na yung last 18-20. 20 ang Majar Boys. Gintirone to Mr. Oiram. Jump shot. Wala. Ayun. Yan, nakuha ni El Negro. El Negro ng Cebu. Pascolado. Mr. Oiram. Jump. Oh. Priagido. Pascolado. Ayan. Op. Nakuha ni Mr. Oiram. Mr. Oiram, jump shot. Wala! Nakuha ni Carbonell. Ayun, ayun. Ano kaya gagawin ni Ginagawa mo. Daming mga paano ni Danyo. Hindi. 19-20 ang score. Ayan. Last sa Majar Boys. Gintirone to Pascolado. Pascolanda. Ayun.
Gentirone. Mr. Oiram. To Pascolado. To El Negro. Wala. Nakuha ni Priagido. Foul daw. El Negro. Labas ang bola ni El Negro. Inbounding to Pascolado. Pascolado now nagdi-dribble ng bola binigay kay Mr. Oiram. Wala! Oh, mga Pascolado. Tapos ang laban. To win ang Majar Boys. Shout out Mr. Omar. Ang ating MVP Mr. Oiram. Shout out dyan sa mga di nakapaglaro sa amin. Lalo na sana ko, Yudin. Kasi ka na. Walang laro muna ngayon. Papa muna. Talagang panalo pa rin ang Majar Boys. So ayun guys, tapos na, second game. Hihintay na lang sa kainan. So, may isa pa yata. Tingnan natin kung makakapag third game pa sila. So ayun, doon na sila. Tapos na yung second game. Hintayin na naman yung kainan. Ayan. So yun guys, saka, hanggang ito na lang ang second game. Hey, babayu, I love you.